Salibonani bathandekayo, nxa singena kusifundo sethu sesibili sale ikota okhuluma lani ngumfundisi uJim Lilo. Ngilabangane engizathanda bana labo baziveze. Mahla bezulu sithanda ukulibingelela lonke kuzo zonke izindawo sihlangana kusifundo sanamhlanje okhuluma lani nguElder uKlein Smaphosa. Salibonani bathandekayo indawana ngendawo, siyabonga njalo ukuhlangana kusifundo sakuliviki. Mina nguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani sithandwa zezulu ngegama lenkosi. Asithanda ukubonga umlimo njalo sesihlanganisile kuleyi ilesson okhulumayo ngusithembi inkosi Thembe Elihle Sibanda sicimezeni sikhulekene. Babethu sezilumdala izulu lomhlaba, sithanda ukubonga somandla isipho sempilo siphasona imihla imihla. Lima sizathu siqalise leyi ilesson sinxusa umoya ongcwele uNkulunkulu ukuthi abe lathi usingathe uNkulunkulu konke sathi sikukhulume kube kuvela ngakuwe. Khulenseme igama lakho, amen. 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 Ngithemba abalaleli basebeyikhanuka lelo gama ethi sithandwa zezulu. Yabonga. Siyakwamukela isifundo salamhlanje. Namhlanje bathandekayo sikhangela usuku olulodwa kumbe usuku lomsebenzi kaKristu. Usuku lomsebenzi kaKristu. Akukucabangi ukuthi ukwanikwa ithuba lokuthi ukuqeda usuku olulodwa loKristu. Ubona ukuthi uhamba ngapho sebenza njani, la lokhu landela lapha ubona ungezwa njani. Just in general ubona ungezwa njani nje. Angangena esifundweni sethu. Yeah. Kuzindaba ezinhle mfundisi ukuthi unikwe iday kuyabe kungathi ngceba ngikhiphe out engbe ngithi mina ngezinye indlela baye bethe namhlanje uzagada indiza mtshina angaze ngiyigade uyabe lokhu uzibuza ukuthi yini lo ibona siyahlangana lomsindisi. So kuyabe kuyizindaba ezinhle ikakhulu nxa nanzelela ukuthi usuku olulodwa siyahlangana lomsindisi usiyasebenza la. Sisiyabonga abathandekayo nxa sikhale isifundo salamhlanje usuku lomsebenzi kaJesu Kristu. Ngizafuna sike sikhangele kuqala uMarko 1 ivesi nga1. Akusibalele uMarko 1 ivesi nga1. Verse 1. Uthi ukuqalisa kwevangeli ngoJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Ukuqalisa kwevangeli likaJesu Kristu indodana kabani? kaNkulunkulu. Kungenxa yani nxa ivesi lesi yaphambili ukuqalisa kwevangeli ithinta uvangeli phela utsho indaba ezinhle. Kungenxa yani kuzindaba ezinhle. Ivangeli leli kuzindaba ezinhle mfundisi ngokuthi ungakhumbula ukuthi isithembiso sokuthi uJesu uzakuza isithembiso sakuqala saphiwa Adam. So la wasiqhubekisela phambili kuAbraham, abaprofeti babuya bakhuluma ngakho ukuthi kulesithembiso esisilindeleyo. And ungafunda imbali ithi kwasokuhlala iminyaka 4000 years isithembiso singagcwaliswanga. So nxa uJesu esefikile siyabonga ukuthi uMark akutsho ukuthi kulivangeli kuba indaba enhle ukuthi into ekade sayilindela umsindise kade samlindela la nxa kuyikuthi uIsrael wayekhangela ukukhululwa kwakhe ebugqilini bamaRoma kodwa isithembiso sasisithi umhlaba ngendodana ezokhululwa esonweni. So kwakuzindaba ezinhle ukuthi finally isithembiso sikaNkulunkulu sesifikile. Yes. Siyabonga kakhulu. Ukhona ufuna ukwengeza kolokho? Okunye lapha amveza ngakho Mark uthatha uJesu njengoJesu othatha inyathelo. So kuzindaba ezinhle ngoba uJesu uthatha inyathelo uthi kukho konke ayekwenza nxa wayengena kuministry yakhe uJesu wayetha ngabona umuntu amsilise. So nguJesu ongakukhangeliyo akuchiye kuphela kodwa uthatha inyathelo. So kuzindaba ezinhle ngoba uJesu lo wayeze uthatha inyathelo ngesono ekade sesihlukumeza umhlaba. Sisiyabonga kakhulu. Izela ngikhumbuza mhlazana uAdam lo Eva bonile engadi nase-Edeni. Sebegwetshele ukufa abantu kuthiwa inkokhelo yesono yokufa. Yes. Isithembiso bathi bebona ukuzala kwendodana yokuqala bayiqonde engcenye yindodana yesithembiso. Baba lenjabulo kanti hayi ngikhona njani izakuza. Nxa isizile lapha finally kuletha intokozo kuMark ukuthi isizile uMesiya usenjani esekhona ngempela emhlabeni. uJesu uvezwa njani encwadini kaMarko
njalo indlela avezwa ngayo imenza abe ngumuntu onjani. Uvezwa njani uJesu encwadini kaMarko? Ivesi ayifundileyo mfundisi uvesi 1 ngokwakhe uhlasivezele uJesu njengendodana kaNkulunkulu. Yazi kule mfundiso eziningi mfundisi ezihambayo esiKristwini ukuthi uJesu kayisuye uNkulunkulu kunjani. Kodwa uvesi 1 nxa ekhuluma ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu, uMark lapho uhlasinike i-position kumbe umsebenzi kaJesu enguNkulunkulu kodwa ethatha isimo somuntu ukuzohlenga umuntu. So kuyasinika imbali uMark uhlamveza ukuthi ubekhona uhlaqale khona. Yeah, uhlaqale ukuthini ungu-eternal, wayevele khona umuntu engabi khona. Yes. Kuyasincedisa khonokho. Okwesibili akuvezayo lapha ukuthi uNkulunkulu uJesu ngongcwele kaNkulunkulu. So lakhona lokho kuyasilethela ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Mina ngihle ngayizwa lapha kumadimoni nxa esedila lo Legion kuthiwa amadimoni ahle avuma ukuthi wena ongcwele. So kuyasinika ukuthi umuntu engakabi khona amadimoni la lo Jesu kulalapha babesazana khona. So kusubisele emuva embalini yobukhona bukaNkulunkulu lezingilosi lembali yonke silayo kuwa kwezingilosi. So bayamazi uJesu ukuthi uNkulunkulu, yikho bembiza bethi ungongcwele kaNkulunkulu. Njalo uMark usivezela uJesu enguyozayo njengomchumayeli wevangeli, njengotitshala. Sihle savezelwa kuchapter 1 lapha ukuthi wayehamba ebafundisa, kasihambeni siwelele ngalo ngoba lakho kumele ngiyefundisa izindaba ezinjalo. Umchumayeli wevangeli kaNkulunkulu. Yes, emnxe kokugcina sihle sithinte kaLegion ukuthi uJesu umaphoso ke wayithinta ku-introduction ukuthi sibona uJesu esiza kuzindaba ezinhle uvela engumkhululi. Andiyakhumbula ukuthi kuthiwa wathi efike esinagogeni ephiwa incwadi yokufunda wahle wafunda uIsaiah 61 ukuzoveza ukuthi uhamba ngani la. uJesu okokuqala vele wahle wathelenda wahle wakhulula abantu emandleni kaSathane. Yikho sibona uMark ehle sivezela ama-miracles amaningi ekhulula abantu emadimonini, khulula abantu emkhuhlaneni, esenza kuveza ukuthi uJesu nguye umsilisi we-physical imizimba yethu egulayo lokwakomoya. Yes. Kambe nxa sisizwa amazwi anje sikhangela impilo esiphila kayo lesisikhathi kuyini esikufundayo okungasenza sithokoze sibe legunya sibe lamandla empilweni nxa sesizwe ukuthi weza khulula abantu. Asikhali ubona khathesi siphila impilo enjani. Kuyini esingakufumana kulesi sifundo ngoJesu Kristu lalokho akulandayo lapha emhlabeni? Engikutholayo mina lapha mfundisi ngezelela kade kukhulunywa ngumama laphana ukuthi ngisukela ibala lesindebele kodwa kuthiwa uJesu was omnipotent, meaning amandla wonke vele bengazi ayekuye. So uMark uvele wamveza uJesu njengoJesu olamandla ekuqaliseni. So levangeli leli nxa elichumayela lichunyelwa ngumuntu olamandla ethe sezile ezweni khathesi likhulumile ngemume sikuwo logcwele isono kangaka kanti vele sizasavani nxa uJesu esesimvezele nguMark kunguJesu olamandla. Yes. Okunye engikutholayo lapha ukuthi indaba evezwa nguJesu ukuthatha lokhu kumume esiphakathi kwawo. Yena uthatha inyathelo akamyekeli uLegion ephakathi kwenhlupho kuMark 5:19. Uthatha inyathelo lokuthi uLegion behlala emangcwabeni but sengumuntu ohlala ebantwini uhlathi hamba ngikhaya. Emomeni esikuwe ukuthi ngikhaya kakuchumayeleki ngoba bayakwazi ukuthi mina ngiyazonda umuntu olaka. But okungayenza ukuthi ngikhaya bazwisise ukuthi sengilodaba engathi mina olu-agent. Indaba esengiyiphethe ayisavuma ukuthi ngithule. So kumele ngiyikhulume ngikhaya kusukisela kubomakhelwane bahle bakwazi ukuthi indaba engingayo la kayisondaba zami but indaba kaJesu osilisayo. So yikho esikutholayo lapha ukuthi emomeni esesiphila kiwo khathesi sokufunakala sithatha inyathelo. Singabona abantu beku-drug bebusy ngezidakamizwa sibancedise ukuthi hayi kuyachiyeka singaya kuJesu but kudinga amandla uze sikhulule ngala besitshomiyo. Okay, esangivulela uMark 1:14
uzabuya abale lo verse 21 abuye abale lo verse 28. Babathandekayo, kuleli viki sawukhangela kakhulu njalo kusesiqalile ubana sibone umsebenzi wakhe uJesu Kristu ngezindlela lezi ezilandelayo. Sizawukhangela umsebenzi kaJesu Kristu esebenza lo yise, akazange asebenze yedwa. Usifundo saleli viki. Okwesibili sakukhangela kuleli iviki lo hambo lwakhe esuka eCapernaum lakulo lonke elaseGalile. Lesikhala lempilo yakhe yomthandazo. Kwathi sifunde kakhulu ngemithandazo, impilo yakhe yomthandazo. Sibone amandla akhe, sibone impi yokumelana lamadimoni. Konke lokhu sakukhangela kulesi sifundo saleli iviki. Akungifundeleke uMark 1 verse 14, 21 lo 28. Verse 14. Yes. uJohane esephoselwe entolongweni, uJesu waya eGalile ememeza izindaba ezinhle zikaNkulunkulu. Wathi, isikhathi sesifikile, umbuso kaNkulunkulu ususeduze. Phendukani likholwe izindaba ezinhle. 21. Baya eCapernaum, kwathi sekufike iSabatha, uJesu waya esinagogini waqalisa ukufundisa. 28. Futhi ulaya imimoya emibi imlalele. Izindaba ngaye zamemetheka ngokuphangisa kuwo wonke umango waseGalile. Ngizama ukubona sikhangele lapha ukuthi ngithe mina sakhala lezi zinto ezimbalwa ukuthi uJesu wayesebenza njani lo yise. Amavesi la asandukubalwa kathesi uMark 1 verse 14 lo 21 lo 28 aveza ukubana wasebenzelana njani lo yise kulempawu bani zevangeli, kuyini sibisibili okumqoka emsebenzini wakhe uJesu Kristu. Nxa bese walalela amavesi engunanzelelayo kuverse 14 la, right, uJesu kabuyi levangeli labantu, uza levangeli kaNkulunkulu. so kona lokho kuhle kusivezele ukuthi amandla la ayelawo ayengayisiwakhe yedwa, kodwa wayehamba lobani lo nkulunkulu. Okungangathi lathi namhlanje ukuthi nxa sisiye evangelini asithi sokuphenduka abantu, udumo kalungabuyi kimi, kumele luye kuNkulunkulu. Ngaso siya kuverse 28 ngithintwa lapho ukuthi udumo lwakhe lwanda kulo lonke laseGalile. Ngezinye indlela udumo kakumelanga lubuye emuntwini, kumele lwande emhlabeni, kumbe abantu bathi ngempela uThixo ukusebenzisile, kungathi ukuthi hayi and uphakamisa abantu, kuthiwe ngempela uJesu ukhulumisa ukusebenzisile emsebenzini wakhe, labantu balandela uJesu. Siyabonga. Ngithathela ekuvezweni kwalesi sifundo okuvezwe ukuthi uze le ndaba ezinhle uJesu Kristu. Usechilo okamaphosa lapha ukuthi leli livangeli likayise kusitshelani phakathi kobudlelwano bukayise le ndodana. Nxa silale ukuthi uze levangeli, leli vangeli futhi ngelikabani, likayise, kusitshelani ukuthi lindaba yokukhululwa komhlaba isetshenziswa nguJesu yedwa yini kumbe basebenza bendawonye? Yeah, ungafunda imbali yokusindiswa komuntu umfundisi. Uellen G. White kule ndaba ibhala kuPatriarchs and Prophets. Alright. I-chapter to the plan of redemption. Ukhuluma ngokuthi icebo lokuthi umhlaba usindiswe lelukwa vele umhlaba ungakadalwa lo muntu engawe. So uthi uNkulunkulu Baba le ndodana lo moyo oyingcwele bahlala phansi baceba leli cebo. So khona lokhu nxa uJesu esefikile esekhuluma ivangeli likaNkulunkulu, esekhomba abantu uNkulunkulu uthi hambe etshela abantu lokhu uNkulunkulu akwenzele khona, kusinika ukuthi icebo lokusindiswa komuntu ngelobu uNkulunkulu ngobuthathu bakhe izulu. Yes. So uJesu uthatha irole, isigaba sokugqoka ubuntu abuyazokufa. Umoya oyingcwele uthatha isigaba sokutshengisa abantu, sokuconvicta abantu lokuphendula abantu abatshengise uJesu osusizona. So sibona involvement, sibona ubuthathu bezulu busebenza ndawonye ukuthi umhlaba usindiswe. Siyabonga. Ngibuyela kwelika amaphosa lelithi lo dumo lwanda
So udumo longandi kuye kuphela lalubuye la kuYesu angithi ngoba babesebenza bendawonye ukhona ukuthi ngifuna lapho ukuthi vele uJesu lapha asebenza khona akasebenzi eyedwa sikhangele nini even kudala umuntu bayahlala phansi ubaba indodana lomoya engcwele bamdala kuthi lo besonile njalo futhi bayahlela njengoba umama kade esekhulumile ukuthi kwasokuhleliwe kudala ukuthi umuntu nxa engawona kuzayenzakala kanjani so lapho Jesu asebenza khona kulo baba ulomoya engcwele asike sikuletheni kwethu impilo thina sisebenza njani kwethu impilo isikhathi esiningi ngiyabe ngithanda ukuthi nxa ulutho lwakhona luyenzakele mina ngiphume mina ikakhulu mina nguye owanda ukuthi abe khona nxa kungasebenza ukuthi nxa singakwenza sindawonye kungabonakala umina afe kungasebenzeka manje umina kade esugcwele kimi kulokubana akungabi yimi kodwa kube nguKristu watsho njalo umhlabeleli lapha so okungasincedisa kusifundo lesi sivezela ukuthi uKristu kuphela ngaphakanyiswa abantu abaningi badonseleka kuye so Maphosa yikho phela uJesu ayekuletha nxa isithi kubafundi lindane eJerusalem lize lamukeliswa amathi indaba yokusindiswa kwabantu ngekaNkulunkulu amen asoyabantu so ngaphandle kukaNkulunkulu akulamuntu ongasindiswa futhi imphefumulo ngeke iphenduke so yikho kumele nxa sisebenza indaba yemphefumulo lesi sizuza amandla kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu nguye yedwa lamandla okukhuluma lenhliziyo zabantu aziguqule thina singama instruments kuphela so akulalutho esingazenzela khona mina yikho engifundayo lapho ukuthi bekudinga ukuthi sisebenze in partnership with the Godhead seyame kangaka kuNkulunkulu akula sigcawu sikasimayedwa right hayi uzimnandi indaba uMark 1:38-39 uveza ukuba uJesu wahamba imiganga engakanani ngevangeli. Verse 38 uJesu waphendula wathi kasiyeni kwenye indawo emizini eseduze ukuze ngiyochumayela lakhona yikho engikulandileyo. Kanjalo walibhoda lonke elaseGalile echumayela emasinagogini abo njalo ekhupha amademoni. Amen. Lapha kunye sekufundayo kusikhuthazane ngothumo lwethu njengalokho sibona uJesu yena wahamba indawo ngezindawo. Esikuthola lapha mfundisi ukuthi thina sile ndawo lapha esithi lapha kasingeni siyakhetha abantu kodwa uJesu lapha esikufundiswa thina namhlanje ukuthi imisimhlanga kakulandlo kumele isale eCourt Park. Omunye kwathi yena umakhelwane umngane yamkhetha umakhelwane ngeke umkhethe so uJesu lapha sithole ngelanketha umngane yamkhetha yes ngeke umkhethe so sithole uJesu amandla la sithole uJesu engena kuzo zonke izindawo ngoba yena ekuthinyiwe ukufundisa lokuchumayela lathi namhlanje sithunyelwe ukuthi sifundise abantu sichumayele ebantwini sibatshela ngoJesu zayo so kuyizwe indaba ezinhle kumele sizitshela abantu kanti khona kwaye kwenza yini ngamasabatha kuphela yini kumbe wayekwenza izinsuku ngezinsuku sifundani uMaphosa usethithile laphana umsebenzi kaJesu wawuthatha impilo yakhe yonke esemsebenzini wayengameleli isabatha ukuthi aye church ayisinagogeni ayefika funde abesechasisa izindaba yikho sithi asiweleleni kuleliyani idolobho lakhona kufanele ngiyekhuluma so kusifundisa ukuthi impilo yethu yansuku zonke kayithinte izimpilo zabantu abantu bonke esigudlana labo kasibatshengiseni uJesu lokuthi singasebenzi ngeaccident asibeni intentional sijonge uJesu antsho ayibona ukuthi ule program ujongile ukuthi nyakuleliyani drop ngiyefundisa kile so kuyasinika ichallenge njengamaKristu ukuthi siyasibeka yini isikhathi esiseceleni esikhethekileyo esokujonga ukuya kulabana lalabana ukuyakhuluma indaba ezinhle okwenza ngabuza umbuzo ukuthi yenanzela abantu abaningi babefuna
ngesabatha bayebangelana usuku olulodwa. Mina lami usuku lwami kanti indawo yokusebenza ikhona iviki lonke endaweni yonke jikelele. Ngicela ukugcizelela indaba yokuthinta abantu bonke mfundisi. Yes. Ngike ngabuya lo munye umngane wami lapha sikhuluma ngeministry ngenye iprogram eyenziwa for abantu abadala asebegugile okukhulu labo gogo. Samangala ukuthi bebiziwe ukuthi bafundiswe ukuthi baziphathe njani ebudaleni babo, bafundiswe into ezikhethekileyo ezempilakahle, banikwa ama-fruits lokudla okuhlambulukileyo, basebetshelwa ukuthi la nxa impilo yabo isikhothama kababambelele kuJesu ngoba kule mpilo ngangani. So ngiya ku point yokuthi nxa uJesu even imission yethu anti thina siphiwe idaba lengilosi ezintathu, ithi ingilosi yabonakala ukulichumayela ebantwini bonke ezizweni zonke. So asikhethi age kumbe ukufunda. Kwesinye isikhathi siyakhangela abanothileyo sibone ngani hayi laba bamdinga uJesu, but ungafunda umoya wesiphrofethi uthi bamdinga kakhulu ngoba bayasindwa. So umuntu wonke mfundisi ulesikhala. Umuntu wathi ngenelwa yisono kwaphuma ubuNkulunkulu emuntwini, so ulesikhala esidinga kangaka uJesu. Kumbe ufundile kumbe kafundanga, kumbe ulemali kumbe able-bodied kumbe uyisigoga, wonke umuntu akulamuntu omele simdlule mfundisi ekuhambiseni leli ivangeli. Yi-attitude uJesu ayebuyelayo. Yikho even esesishiyela umsebenzi wathi hamba nezizweni zonke. Asike sikhangele kwasesikhathi lapha esebenza khona uJesu enza umsebenzi omuhle oyesuka bamxotshe. Ikakhulu nxa sikhangela uMark chapter 5, nangu umuntu oyebathwalise nzima ehlala emalibeni kungamnandi, wafika lo muntu wamkhupha amadimoni. Esemkhupha amadimoni siyazi indawo ukuthi ingulube zabe zawela ezangene emanzini zabenza bathukuthela bangamfuni. Sisifundani ngokuthi ivangeli lihambe lapho oxotshe khona nxa sibala uMark 5 verse 19. Kuyini sekufundayo ngokuphikelela? Silesifundo bani? Akusibali uMark 5 verse 19. Verse 19. Yeah. Uthi uJesu kayivumelanga kodwa wathi kuyo, hamba ekhaya kwabakini ubatshele ukuba inkosi ikwenzele okungakanani lokuthi ibe lesihawu kuwe. Okay. Sinanzela lokho ithi inkosi kanjani ngayivumelananga. Yayisifuna ukwenza njani? Okuhlala lokumlandela. Kodwa uJesu wenza njani? Wayithuma. Sifumana ufundo bani khonapho? Mina mfunda ukuthi mfundisi lokho uJesu asenzele khona kasihambeni sikutshela abantu ama-testimonies lokho sokwenzakala ezimpilweni zethu, asihambeni siyetshela abantu amandla abonakaliswe ezimpilweni zethu. Okay. Engikutholayo lapha mina mfundisi ukuthi nxa uJesu sithi ungahlali kimi hamba, hanti utshela lo muntu loba ngumsabatha ngeSaturday kuphela uthi hayi ungahlali kimi kuphela, hanti kodwa bakhona abanye abantu abanjani. Indlela uthwena ukuba ngumlandeli kaJesu Kristu asikuthi ngihlale phansi lalela intshumayelo. Uhlale lisulalele kuphela mfundisi. Hayi hamba. Yikho engikutshoyo. So yikho sithi lapha njani? Hamba. Futhi nxa sithi hamba uthi hamba uye ngaphi? Kwabakakini. Nxa usiya kini lapha uyenzani? Uyebatshela ukuthi uJesu ukwenzeleni ngaphi ngakini. Kulenye into engithola lapha. Umaphosa. Amazwi atshiyo lapha. Kambe kuthi uthena kumele uqale uyesolosi uye college yetheology uqala uyafunda wonke ama-doctrine. Nxa usizothiwa hamba uye kwabakini ebatshela kwenkwenzele khona. Kwenza ukufakazela uJesu kube into enzima yini? Ukufakazela uJesu ngendlela uJesu efinyelela uLegion kuba zindaba ezinhle. Anti ngomuntu obe evele abantu yazi ukuthi ngibuza lo mbuzo kulabantu abesaba uhamba bayefakaza. Okay. Bethi mina kangilazi eBhayibheli. Kodwa nxa sizwa amazwi athana hamba uyebatshela kwenginjani? Engikwenze ongenzele khona kuyini esikuthola? Ukuphendula lo mbuzo umfundisi awuletha lapha kuba lula ngoba uLegion
Yes. uyafakaza ngalokho uJesu ayemenzele Amenzele khona khona. ngoba waba lesihawu kuye Yes. ngoba ubethwele nzima ebotshiwe Yes. wathi uJesu sithola ekhulula so kithi kubabukeli labalaleli Yeah. kulula ukuthi siyefakazela uJesu ngoba ngifakaza ngalokho mina angenzele khona Yeah. anti mina yimi kade ngigula kodwa sengisilisiwe yimi kumele phela ngiyetshela abantu lokhu uJesu kanjani angenzele khona nxa ukuthi kwalaliswe esibhedlela kumbe kusempilo usuvukile sokulula ukuthi awusatshoni ukuthi hayi ukufakazela uJesu kumele ngiyesothi ngiyefunda ufakazela uJesu ngalokho ukukusilisa kwenzele khona kube yibufakazi kwabanye abantu. Asike sikhangele nemisebenzi kaJesu Kristu ukuthi wenzani esuka khona koKapernaum, wenza umsebenzi bani ohambeni kwakhe konke in summary kuyina akwenzayo. Singafunda ku verse ngu33 khona phansi. Right. Wasilisa Wasilisa ababelo abalamademoni. right. Wenzani futhi? Ngezinye indlela sithi imikhuhlane yonke yayikhona uJesu wayikhupha. Right. Then sesikhangela indaba yokuthi kulabo ababegula kumbe kulabo ababethwele nzima uJesu wayebanika umthwalo olula. Okunye uJesu kuvele lapha ukuthi wahamba efundisa right. njalo echumayela masinagoge ekhupha umoya onjani ababi. Akusifundele futhi uMark 1 verse 21 kuye u28 uzabe ufunde uMark 6 verse 45. Mark 1 verse 21. Yes. Waya eKapernaum kwathi sekufike iSabatha uJesu waya esinagogini waqalisa ukufundisa. Okay, u28 futhi ulaya imimoya emibi imlaleli. Izindaba ngaye zamemetheka ngokuphangisa kuwo wonke umango waseGalili. O6 verse 45 lo 50. 6 verse 45. Yeah. Uthi masinyane uJesu wathi abafundi bakhe bangene esikepeni bahambe bamandwilele eBethsaida esiya yena esavalelisana labantu. 46 u50 verse 50 uthi ngokuba bonke bambona besaba. all right. Siyabonga azangena kakuhle amavesi. uMark umveza njengomuntu osebenza ngesiqubu esinjani uJesu Kristu. uMark ungakhangela indawo eziningi. Yes. Kulebaleli lokhe livela mfundisi amavesi afundiweyo ibaleli lithi elamele sikhiwa lithi immediately kumbe lithi suddenly usithi ukuthi masinyane kumbe ngemva kwalokho. So kuveza isiqubu ukuthi izehlakalo uJesu zazisenzakala esinye ngemva kwesinye esinye ngemva kwesinye. So ngicabanga ukuthi iyo inye indlela mhlawumbe isiqubu lesesengilosi ebonakala iphapha emkhathini. So yindlela uJesu kuthwele ivangeli in motion, ivangeli limuva lihamba ligijima. So wayephuthuma ngamanye amazwi. Wayephuthuma. Yana phambili bese ngikuphambili. Besafuna ukuthi yilivangeli elengilosi lehabe ephapha emkhathini ngoba isikhathi sesingesokuphela mfundi. So seligijima selishesha selihlenga isikhathi ukuthi ivangeli ifike emkhawulweni womhlaba abantu bonke basindiswe. Okunye mfundisi khonapha engikuthwelayo ivesi lana idlulela phambili ithe masinyane wabakhulumisa wathi manini sibindi yimi lingesabi. Esengitholile khompana ngingezelela ukukhulunywa ngumama laphana ukuthi ivangeli likaNkuluNkulu ngela khona ethiwa emergency khonapho alilindele isikhathi ngoba vele lesikhathi kasinjani asisekho. So leli ivangeli selile emergency kakhulu. Osokumele ligijinyiswe. But bangake abantu esibadlulayo usuku ngosuku sibekela bedlula nje besiya ekufeni balahlwe beke badlula kithi esiphethe indaba ezinhle zikaJesu osindisayo. Ngicabanga ukuthi lo mcabango mfundisi kumbe le ipoint iyasikhuthaza kakhulu ukuthi nxa uJesu wathi efika so kule minyaka ephosa 2000 anti ehambile nxa uJesu ngesikhathi lesiyana wayevele ephuthuma
ephuthume engadlalisa ithuba esenza lokhu next minute wenza lokhu next thina bekumele ukuthi khathesi singayivangeleli senzani ngayo ngayo sigijima kangakanani. yes ngasigijima kunganani kuyangithathekisa ukuthi kusuka lokhu sekulokhana uyaphuthuma lo muntu okungikhathazayo kumbe engaba lombuzo ngakho ukuthi nyanginanzelele empilweni lethu namhlanje ngoba lezi zinto eziningi suka lapha sisawenza khona suka lapha singijimela khona kule nto engiyikhohlwe umthandazo akusifundele u135 siza ukuthi yena uJesu Kristu lokuphuthuma kwakhe okungaka kanti wayesima njani nxa susiza endabeni zomthandazo U35 uthi ekuseni kakhulu kusesempondo zankomo uJesu wavuka waphuma endlini waya endaweni esekusithekeni wayakhuleka. uJesu uthe wayekhuleka lindaba siqhathanisa njani sibamba njani yesiqubu sakhe ngapha lemithandazo ya mfundisi lapha yikho kule ndaba engathi izimpi zonke ziluwe emthandazweni ngoba sinanzelela ukuthi uJesu amathuba ayewathola lapha ayemaningi kodwa into endithintayo ukuthi ekuseni kakhulu akangeni phela emsebenzini kodwa kusesemnyama yena sevukele ukubana ayixhumana lobaba ukuthi njengoba ngiza ngena phakathi komsebenzi lo mina ngike ngazibuza ngathi impilo yami nxa ngingayifaka ukuthi every day ngingakaphumi ngikhaya ngikhuleke ekuseni ngingandethi umzekeliso ukuthi nxa usiye emasimini uyalala ukwazi ukuthi amathuza akho wonke akhona ikhuba lenkabe ozazibopha zinjani zikhona so thina isikhathi esiningi siyagijima sigijimisa isikhathi kodwa singazange sacela kumnikazi wesikhathi so ungaya emasimini ungela khuba ungela hloko ufana lo muntu ongakhulekanga sigijimisa isikhathi yes singazange sanaka umnikazi wesikhathi yes so umnikazi wesikhathi nguJesu wayekhuleka so lathi ukuthi singene kulo umsebenzi uKristu asesinike wona asibeni ngabantu bomthandazo ngize ngatholi indaba kaNehemiah uNehemiah waba indoda iyasebenzisa ithuba lomthandazo nxa into zase zonakela so lathi kade izinto zikokha emhlabeni kumele sisebenzise umthandazo kakhulu kule challenge lava mfundisi engiyitholayo ukuthi okokuqala siqalise sakhuluma ukuthi uJesu lo nkulunkulu bamunye uJesu ongunkulunkulu uyavuka ekuseni ayothandaza mina umuntu engizalelwe esonweni kukangakanani phela ukuthi mina amandla engiwadingayo maningi kakhulu sibili ngizwe challenge ukuthi sibili uJesu wavuka ekuseni wayathandaza mina ekuseni ngiyawadinga amandla ukuthi ilanga liphele khathesi minister uNkulunkulu uthe hamba nini ngizahamba ngithini kuthiwe lapha nekuseni bavuka abalungisa amathulusi ngingelalo ithulusi ngoba umthandazo uzavela ungiqinise uza ngibonisa indlela okumele ngihambe ngayo kodwa nxa ngingela umthandazo lowo vele kuyahle kumoshakala yonke into kambe ngakukhona yini empilweni kaJesu Kristu okuqhakathekileyo ayephonga ukudumela nje kungela mthandazo esahlala namadimoni kusekuphela kwempilo yakhe ngakukhona yini mina ngithe ngifunda isifundo lesi ngazibuza ukuthi lokho okutshiwo ngusitha ukuthi nxa uJesu engunkulunkulu yes wayizwa indingeko yokubambana lobaba emsebenzini kukanganani umuntu owileyo so umthandazo okwakusezwe uJesu emthandazweni ngamandla ayewadinga ukumelana lesitha lesesiphakathi kwaso ngoba indaba yevangeli leyi izoveza uNkulunkulu uJesu uzoveza ukuthi uNkulunkulu ungubani ngoba uSathane ubuyile wacomba omnye umfanekiso ngoNkulunkulu so uJesu nxa efika lapho uzoveza ukuthi uNkulunkulu uluthando so uselakeni usempikiswaneni loSathane eyayisukele phezulu yikho eseyama kangaka kuNkulunkulu engakayihlangana labo Legion vele kwakumele azuza amandla okumelana lamadimoni mina ngeke ngacabanga mfundisi ukuthi ngicabanga ukuthi uJesu ethandaza enxele laba babemzonda bemcabangela ukumbulala babaye besalele
so bengavuka ukuthi usathane abanika amaplani amatsha ukuthi namhla siyasebenza njani uJesu dala ethe ezuza amandla. So kusinika i-challenge ukuthi thina vele nxa singasathandazanga siza kwehluleka vele emsebenzini. Ngike ngazibuza futhi ukuthi kungani amadimoni angamanifesti kumbe engasithobeli. uJesu phela kuthiwa ethuja kuphela uligiyoni bahle bathi hayi siyakwazi usuzosichitha before time liyakuze so isikhathi ziyawazi siyasazi lesikhathi so thina ngiya kumphendula umbuzo nothe kuyini uJesu akwenza waphonga ukudumela engazange athandaze. So uJesu vele esiyaqalisa usuku ungafunda elenji wayithuthi uJesu impilo yakhe ayi between the mountain and the multitude. So waye engayi iscience yokusindisa abantu kumbe yokufinyelela abantu kumbe yokusebenza umuntu vele kuNkulunkulu yikho kumele lathi sizuza amandla. Ngikhangela lapha ivini ku final ku closing scenes zempilo yakho ukuthi amadimoni wonke esebiziwe ukuthi azonqoba la uJesu wama ngokuthandaza. But nxa ufuna ukubona ukuthi singa neglect ukuthandaza mfundisi siza kwehluleka. Khangela uPeter. uJesu ngesikhathi ethandaza eGetsemane uPeter labangani bakhe kwaqala and wayeqeda ukutshela uJesu phela ukuthi bonke bangakudela kodwa mina mina mfunda ulutho lokuthi singavele siyekethisa ukuthandaza vele siyanqotshwa ngoba uPeter kuthiwa esuka lapho ukulala uJesu sethe vukani sambe nini kuthiwa nguye wathi kwabanye bakhe asibaleke nini wahle wesaba vele ungehlile ukuthi ungekela ukuthandaza uzakwesaba. Impilo esiphakathi kwayibifina abantu abalwa ngokuthandaza la ngokufundile. So ngithola ukuthi uJesu sizamlandela even from a distance uyabe sebucwadlanele le ndlela singasayiboni ngoba uPeter even selandela uJesu esiyathonisiswa kuthiwa wayelandela bucwadlana ngendaba yokuthi ngesikhathi kufanele akhuleke uPeter walala. So kuyi-challenge kithi balaleli ukuthi asiceleni amandla okukhuleka asikhulekeni amandla okukhuleka ngoba mfundisi nina sengabona ukuthi kwesisikhathi siyathi hayi kumele sikhuleka but still asithandazi ngoba mina ngicabanga ukuthi usathane uyawazi amandla khona emthandazweni. Yikho uSamuel Chadwick uthi the one object of the devil is to keep Christians from praying. Uthi usathane injongo yakhe awubagcina and uyakwazi mfundisi ukuthi as long singakhulekanga umkhuba kuphela kwesikhathi nxa kuyikukhuleka kuyaluza iminingi singasabambana ngalezulu. So usathane into yokuthandaza kayifuni ngoba yiyo enqobayo. So asikhuleke nini ukuthi uNkulunkulu asinika amandla okukhuleka ukuze sinqobe phakathi kwempilo. Siyabonga amazwi aqhakathekile labathandi abana sibe ngabomthandazo. Mbonani futhi lesi sizathu uJesu sebuyela ayindi uthena isiphetho sempilo yakhe waqina futhi kanjani ngomthandazo evuka emathuneni amazwi okuqala akhuluma labafundi bakhe uthi thasebebuthene wathi lindani lingasuki eJerusalem lizelamukiswe ini amandla isithembiso sikababa balinda kanjani ngomthandazo. Yes sikhuluma ngamandla ubana wazuza amandla uJesu Kristu ngaphi emthandazweni. Akungifundele uMark 1:22. Mark 1:22. Abantu bamangaliswa yikufundisa kwakhe ngoba wayefundisa njengomuntu ololwazi hathi njengabafundisi bomthetho. Okay ufundele 20:20 11:27. 11:27. Yes. Verse 27 uthi bafika njalo eJerusalem kwathi uJesu ezihambela emagumeni ethempeli kweza kuye abapristi abakhulu labafundisi bomthetho kanye labadala. Okay sibambe khonapho ngifuna ukubala kule version uMark 1:21 uthi uverse 22 uthi abantu bamangala ngokufundisa kwakhe ngoba wabafundisa njengolamandla kunganjengababhali njengolani olamandla ufundisa njengolamandla. Ukuyini esikufumanayo lapha kuphawulwane ngamandla kaJesu Kristu abonakala ngani abonakala ngaphi
asiqoqeni indaba. Ya mfundisi sike sathinta ngoJesu othi angafika kuthathu inyathelo. Lapha ukhuluma ngezazi umthetho. Ababhali. Abantu ababezitshela ukuthi thina yithi esikwazi konke. Nangu uJesu umntaka carpenter. Anti nguJesu lo. Sebemazi lokuthi uzalelwe ngapi. Anti uzalelwe eSitebeleni. But nanguyana simthola enguJesu esephila lawo. Bahle bamyeyise. So bathi ukhuluma njengowathi ulamandla. Okwenza batsho njalo ukuthi lokho asekukhuluma akazenzela anti sile sathinta uJesu ukuthi uloNkulunkulu ekusebenzeni kwakhe. So thina singasebenza loNkulunkulu. Even sisiye emsebenzini kaBaba anti uJesu okhulekayo lo. Lathi singakhuleka sisebenza loNkulunkulu. Amandla loba sesikhuluma lapha bayazibuza ukuthi kanti lokho esikukhulumayo sikuthatha nga. Ngoba sebesilolwazi ngoba everyday insuku zethu nxa sivuke ekseni sibalilizwe sithandaze sibe sesithanda labantu. Ngoba uJesu emva kwalokho amandla la abonakala ngokuthi wayewaveza ngitsho labantu wayebabona wayebasilisa. Lamadimoni ekhuluma bahle bathi lo ulamandla. Ngoba uverse 22 la ihle yasinika igunya lokuthi uJesu lo like la kuthinta lapha phansi likubala ukuthi njengolamandla. Amandla wayelawo ngoba nguJesu owayehamba loNkulunkulu. So lathi singakhuleka sihambisane loNkulunkulu amandla avela kuBaba. Uyakwazi ukuthi mina ngithe ngikhangela indaba le iMaphosa ngazibuza ngathi kati nxa babeqathanisa uJesu lababhali babone ukufundisa kwalabo abantu kushiyene. Kayivela ababhali babefundisa njani? Ngasengithola ukuthi ababhali kuthiwa babe seneliso even ukumemorize iTorah. And bafune ukuthi izinto zonke zenziwe to the very letter, to the dot ngendlela umlayo otsho umthetho. Yes. Kodwa uJesu esefikile ikhumuzwe sithi lina lifanana lamangcwaba. Phandle so sebececile begqoka ama long robes kuthiwa babesime emahlanganweni endlela ezimthandazo elolongiwe emide so batemele zoNkulunkulu. Nxa ukhatshana wawuyathi bangcwele. But nxa uJesu esefundisa manje uJesu wayefundisa ilizwi aliphilayo. Yiumahluko. Labano kwabo kwakulilizwe lisemlonyeni uJesu esithi laba bangikhonza ngemilomo kodwa inhliziyo zabo zikude kakhulu. Yes. So amandla mfundisa vele kuthini ilizwe silikhulumayo siyaliphila yini. Bese ngigijima ngicabanga indaba yebandla lensuku zokucina iLaodicea. Ungafunda uRevelations chapter 3 verse 17 wakhona uthi lina lithi mina nginothile. Uboneke leli bandla mfundisi in terms of ukukhanya esikuphiwe nguNkulunkulu ukhulu kakhulu. Amen. But umbuzo uthi are we living up to that light? Siyakuphila yini esikuchumayelayo? Siyakuphila yini? So amandla asekuthini singabi ngabalikhulumayo kodwa sibe ngabenzi belizwe. Omunye kuthiwa wathi hayi mina sendiniwe ukuzwa ngoKristu. Ngicela ukumbona onjengaye bese ngimlandela. So indaba mfundisi yi-practical life. Eveza ukuthi uJesu kimi uyaphila. So yikho kulamandla kulendonsela. Bese ngicabanga ukuthi eyami impilo vele iyadonsela abantu yini kuJesu. Izihlobo zami zilokho ezingakholwa abangani bami kabamlandeli. Omakhelwane bami abanilandeli siya kuJesu lo. But uJesu nxa wayehamba kuthiwa wayengani uyimagnet. Abantu ixuku esuka lapha equme siyalela liyabe limlandela. So impilo ephila ngokwelizwi kaNkulunkulu lelamandla endonsela. uJohane 5 verse 29 sefika u42 umveza njani waveza njani amandla kaJesu Kristu nxa wayekhuluma labafundi bakhe lababhali labalokhoze nini ebaveza ukuthi bayabala imbhalo qanti impilo enjani isembhalweni. Waveza njani uJesu Kristu kuleli verse? Okay, okunye enguthola lapha ngifuna ukugcizelela khona lapha kuJohn 5 lo wesimfundayo ukuthi babefunda imbhalo. Becabanga ukuthi embhalweni lapho yikho abangafumana khona usindiso.
kodwa uJesu abeseziveza yena njengesibonelelo uthi mina lokho elikufunda embhalweni uJesu yena wayebuya kuphile thina esikuchumayelayo kade singasekuphile ayesekuthi wayeza umana abachasa ukuthi imbhalo libalayo iveza mina yes yayiveza yena uJesu thank you so much mfundisi ukuqondisa lapha imbhalo leli ibalayo iveza mina engikhulumayo yayiveza yena uJesu esitsho yena kodwa nxa ekuveza lapha kibo ngifuna ukubuyela ku point yona le esisuke kiyo ukuthi ababhali labaFarisi anti sithintela ukuthi ababhali la uJesu laba ngabantu ababefunda umbhalo kodwa babengawuphili uqonda ukwazi umthetho wonke njengoba ekuthintile lapha kube sekhanda kodwa ubuye ebantwini anti lo nyaka sikhuluma ngePentecost 24 umoya lwana wasendulo ukuthi usifikele ukuthi singabe ngabantu labana abahamba njengebhoreni bayebukela kodwa siphile lokho esinjani esikuchumayela nxa sikhuluma kwazakala ukuthi lokho esikukhulumayo siyakuphila so uJesu wayebavezela lapho ukuthi ngingafunda uJohn 5 yena lona kade simfunda impilo le lokho elikudingayo yimi uJesu wakhona so imbhalo le iveza mina ngithunyiwe ngenza umsebenzi kaBaba so imfundiso yakhe le yayichaza ubona uJesu Kristu amandla akhe ayevezwa ngayiphi indlela ayevezwa ngayiphi indlela basebenzise ibala lesiGreek lapho uthi esosia babasebenzise iphi indlela ukuthi kambe wayengumuntu wayefundisa elokuphuphu wayengumuntu wayenjani maybe besacabanga khona lapho mina nguthola mfundisi ukuthi uJesu ayekufundisa yikho ayekuphila kulesinye statement esikhiwe ngisithandayo esithi Jesus walked the talk and talked the walk mina ngayekukhuluma wayekuhamba ayekuhamba wayekukhuluma njalo so bese ngisiba lo munye umbuzo engizibuza wona mina labalaleli mhlawumbe abangazibuza wona ukuthi mhlawumbe ukubala iBhayibheli kuphela ngibe lazi ku enough yini okay is it enough siyabonga kumele ukuphila njana uchilwa ngithi so umbuzo engibuza ngaphambili lapha ngingawuthathela ekuthini nxa wayefundisa bakhuma bodwa enhlizweni zabo uJesu wakwazi ubana abaphendule abakucabangayo enhlizweni yakhe kuveza ukuthi wayelamandla angakanani khonokho ukuthi umuntu akhuluma ukucabangayo futhi abesetshengisa amandla akhe kwakuveza ukuthi umuntu onjani onjalo kwakuveza ubuNkulunkulu ukuthi angayifunda imicabango yabantu lenhliziyo lokuthi uyasazi sona into lolwazi lamandla okunye mfundisi ukuthi bona babe ngavuma ukuthi unguNkulunkulu so khona kuyana ingqondo yethu vele ingaveli ibuye ukuthi alonga umuntu even umchumayele emile lapha sithi alonga umuntu phela siyamazi yes uthunywe nguNkulunkulu uzokhuluma ungusomlomo kaNkulunkulu so uJesu wayengusomlomo kaNkulunkulu wayenguNkulunkulu akusifundele uMark 1:34-39 mina zothi ufuna ukukhuluma right ngifuna lapha ukuthi ingakabali ukuthi even la kuMathewu uyatsho ukuthi amandla wonke ngapi ezulwini lemhlabeni aphiwe mina so uJesu lani lamandla wonke lapha wona uthena uJesu omnipotent olamandla wonke kanti futhi amavesi sanwana asiveze aveza ukuthi ngu-omniscience ngomuntu lolwazi njani lonke yes akusibhaleleke uMarko 1:34-39 verse 34 yes uJesu wasilisa abanengi ababelezifo ezehlukeneyo njalo wakhupha amadimoni amaningi kodwa kaze awavumela amadimoni ukuthi akhulume ngoba ayemazi ukuthi ungubani namsinda kaze awavumela ukuthi akhulume ngoba enjani ayemazi ukuthi ungubani asike sikhangele lapha sikhangela ababhali labaFarisi bona kabamazi ukuthi ungubani kuyinto sokuthola khona ebindana lamadimoni wayemelana lawo njani abizwa ngokuba anjani amadimoni ayemabi moya onjani emibi ngisasekhwapha nxa amadimoni ayemazi abaFarisi abascribe thina kuyini sikufunda kulokho
mina ngifunda ukuthi isono siyembesa umuntu babembeswe isono bavumela ukuthi usathane abasebenzisi yikho sibona sebesedlulwa ngamadimoni lapho ukuthi uJesu babemazi but uMark uyafithizela kakhulu umfundisi i-encounter kaJesu lemimoya emibi and khona lokho kusifundisa ngoba ngavela i-first miracle yokuqala uJesu ayenzayo ngekukhulula uLegion ngokukhulula indoda liyana emoyeni emibi ngicabanga ukuthi i-first point of call yakhe kwakumele ayedeclare ukuthola amandla phakathi kwakhe lesitha so sifunda izifundo ezintathu engizidobhileyo laphana ziveza ukuthi ububi sihle sibubone vele busiba khona ekuqaleni komsebenzi kaJesu and number 2 mina ngufundileyo ukuthi amadimoni uJesu ayamazi lokuthi ungubani lokuthi ulamandla anganani khona lokho kuyasincedisa ukuzwisisa ukuthi uJesu nguNkulunkulu usinika imbali yana esike sayithinta ukuthi emuva ngalezulwini kwaba le encounter uJesu lemimoya kwaba khona impezulwini then okwesithathu mfundisi mfunda ukuthi imimoya le emibi ayilamandla phezulu kaNkulunkulu imimoya le yizidalwa so amandla wonke amadimoni ngamandla omnyama angaphansi kwenyawo zikaNkulunkulu yikho sibona uJesu esenelisa ukuthi nkanye ngelizwi akhomande anqobe so kuyasivezela bese ngicabanga mfundisi lezi insuku indaba yamadimoni siresurface kakhulu even amaKristu ase embrace into yamadimoni bephakathi ebandleni siyabe sithwele iBhayibheli kodwa sesigqiza izinto zakhona ngale sisenza imkhuba yakhona ngale koSathane mina ngibona ukuthi uSathane uselethi fiye ukwesaba uselethi ukwesaba ebantwini and amadimoni ahlukuluza mfundisi ayagulisa ayabulala impilo zabantu zibe ngokunye but nginika abalaleli la isiqiniselo ukuthi amandla uJesu akade lawo izolo ehamba ngenyawo la awukukhuza umoya ababi bamlaleli ulawo angasikhulula laba sibotshwe ngamanga kanti uLegion kuthiwa yingaki mfundisi 6000 iLegion ingaki whatever number but inamba enkulu engcwese zikaSathane ngama1000 lebutho lesabekayo eleRoma lanxa kunjalo kulemimoya emibi enganane ekuhleziyo amandla akhulula uLegion akhona ukuthi asikhulule lathi ngalona leli 2 siyabonga useveze ubana egcina konke amadimoni anqotshwa ngubani uKristu akumfundele uDaniel ngosemvese ka14 sizwe ukuthi yena nxa simchasisa uphuma lani maqondana lamandla kaKristu maqondana lempi alalo Sathane Daniel 7 verse 14 yaphiwa amandla lobukhosi lamandla okubusa bonke abantu lezizwe zonke labantu bendimi zonke bamkhonza asike sicubungule ke leli verse sizwe ukuthi kanti vele lisifundisani ngala amandla aphiwayo aphiwa ubana abe phezukwani la phezukwani asibaleni njalo yaphiwa amandla lobukhosi lamandla okubusa bonke abantu lezizwe zonke labantu bendimi zonke bamkhonza ubukhosi bakhe yibukhosi obungapheliyo obungayi kwedlula lombuso wakhe kawusoze uchithwe umbuzo engilawo lapha ngubani waphiwa lawo amandla ngubani lombuso afanele uzochithwa uJesu umbuso wakhe awuyikuchithwa ngoba amandla wonke anikwe yena kona lo mhlaba so thina njengababukeli labalaleli akumelanga sesabe indaba kade thintwa uMsisi mhlanga ukuthi abantu bayesaba siyesaba actually sigcwele kwesaba kanti kuye kwathintwa lapha amadimoni ebemazi ukuthi lo nguJesu so kule ndaba liyana kumsebenzi anti yabantwana bakaSkevu ukuthi lina lingobani so amadimoni lawo ayakwazi nxa sikhuleka so thina lapha sidingekala amandla ukuthi sithandaze singakhuleka siyanqoba so uJesu ube lamandla ngoba impilo yakhe beyichitha ithuba esemthandazweni siyabonga ukhona lo ukuthi ngaleli verse njalo
Mina kunye ngutholile lapha namfundisi ukuthi uthiwa uJesu ulamandla okubusa. Lamandla phezu kwakho konke. Mina ngokuthi ngalesi sikhathi esiphila kiso, isikhathi sesono, lesikhathi esibuhlungu kangaka, akumelanga sesabe ngoba siyakwazi ukuthi umuntu esimkhonzayo welani ulamandla kakhulu. So ngenye indlela amandla amadimoni are limited. Amandla esilo are limited. Singaze senza abantu bonke basilandele basikhonze kodwa konke kuyaphela. uJesu finally uza kubusa yonke ini inaphakade. Siyabonga abathandekayo ngesifundo singene phakathi kwaso esisikhuthaze kakhulu ngokuzwisisa indlela uJesu asebenza ngayo, esebenza lobani loyise angithi. Sananzela futhi ukuthi wayengakhethi indawo, wahamba sukela eKapenawomi lawo lonke laseGalile futhi ehamba ukuphuthuma kunjani okukhulu. Sananzela ukuthi emsebenzini yalela uhamba konke lokho lanxa wayephuthuma kakhulu uJesu lo wayengadeli impilo yomthandazo. Okumele lathi siphile impilo enjani yomthandazo. Sananzela ukuthi kuko konke ngaphansi kwelanga wayesebenza ngamandla amakhulu. Ilizwi lakhe lalamandla. Yes. Sananzela kusifundo seviki elilandelayo elizayo kuzabe kuthinta ukuthi ababhali lamaSadducees babefundisa kakhulu amasiko abantu, babengasalandeli iTorah umbhalo leso sikhathi ngesikhathi esifaneleyo, kodwa uJesu wema kuTorah njengalokhu umbhalo onjani umisiwe. Lokho sikunanzelele futhi sananza ukuthi phakathi kwempilo amadimoni uJesu ungumnqobi. Singesabi imimoya yonke njani ikhona. Sengani uNkulunkulu angasiphathisa abathandekayo. Siqine ekwazini ukubana usuku lokusebenza loKristu lusinika amandla angakanani. Siza kucela okamhlanga asikhulekele. Asicimezeni sithandazeni. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini, siyabonga indaba ezinhle zokuthi uJesu uzile ukuthi umhlaba ukhululwe emandleni esono. Sibonga ukuthi umbuso wakho ungumbuso oyakuma iphakade kawe kudlula. Umbuso yonke esiyibona yomhlaba iza kuchithwa. Sibonga kakhulu icebo lesiphambano ukuthi wena wasithanda kangaka wasenzela lokho ekade singeke sizenzele khona. Siyabonga isifundo esesingene phakathi kwaso, sicela sesiqinise munye ngamunye. USathane lemimoya emibi bayalwisana kakhulu lathi empilweni zethu, kugcwele imkhuhlane, kugcwele amadimoni, kugcwele konke ukukhathazeka, kodwa sikubonga ukuthi amandla wonke angakuwe. Sicela usinqobele indawana ngendawo sonke sizezwa sona lesi sifundo. Sicela ukuzuza isiphephelo kuJesu. Siyabonga, sicela usinike amandla okuma lawe ngoba yonke imibuso izadlula. Sicela ukuma lo mbuso oyakuma iphakade. Sisize kikho konke ngayo uJesu oyinkosi. Amen. Amen.